Diukap debatatai banua gijangi disuruh do anak nai hango luatai. Ulangi lagi ya. Diukap debatatai banua gijangi disuruh do anak nai hango luatai. Ya, kita mulai ya, nyanyi ya. Kan ada dua, amen haleluya. Oh ya, amen haleluya. Amen. Ayat 1 ya. Lama kita sesudah memuji Bapa. Girgina parende tade ai idol Natama ai ido natama. Ayat 2. Ringgas mahita sasudi memuji Bapa. Gogoma ende honde amen haleluya. Amen haleluya. Ayat 3. Diukap debatatai banua gijangi disuruh do anak nai hango luatai. Lagi ayat 3 ya. Diukap debatatai banua gijangi disuruh do anak nai hango luatai. Coba ulangi ke ayat 3 ya. Diukap Debatatai banua gijangi disuruh do anak nai hango luatai. Ya, Guru sudah hafalkan? Sudah. Ayat 3 ya. Nanti kita rekaman ya. Oke, Adek. Oke, Adek. Gejak. Iya, oke. Iya, iya. Iya. Iya, oke. Iya. Gejak. Riyama Kita sesudah memuji Bapa. Girgirma parende tade Aido natama aido natama. Ayat 2 ringgas mahita sesudah memuji Bapa. Gogo mata ende amen
haleluya. Amin, haleluya. Ayat 3 diukap. Diukap debatatai banua ginjangi disuruh ke anak naik hangulua tai hangulua tai. Lagi ayat 3 diukap debatatai banua ginjangi disuruh ke anak naik hangulua tai hangulua tai. Kita ulang liriknya ayat 3 ya. Diukap diukap debatatai debatatai banua gijangi banua gijangi disuruh disuruh anak nai anak naik hango luatai hango luatai ya. Ayat 3 sudah hafalkan. Ayat 1 Riyama hita sasude diama sude mamuji bebata mamuji bebata girgirma girgirma parendetabe parende tabe tabe aido natama aido natama Ayat 2 Ringgas mahita sasude mamuji debata gogoma taendehonbe gogoma taendehon amen haleluya. amen haleluya Ya, 3 ayat sudah amen haleluya amen soalnya pasang pohon Natal ya. iya Oh ya, hati-hati ya. ya sini Ya. Pasang yang rapi Kak ya. iya Oke, good. ini mana Bebas Kak, bebas pasang aja. Di mana aja bisa. Dah, pasanglah. Pasanglah, pasang yuk. Pasang yuk. Yuk, yang tadi. Oh, jatuh ya. ya Pasanglah, pasang. Satu-satu ya. Pasang ayo. Terus, pintar. Iya, bebas. Boleh mana aja iya. Ya, bisa di mana aja dipasangkannya. Rapi pasangnya. ya nggak bisa kok Bisa nak, bisa. Buatlah.